Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sizofunda ngama-exponential function. Sizokuthi senze igrafu, senze futhi nesibonelo esizokwazi ukuthi sibhale noma sidwebe igrafu lethu ngalo kakhulu ama-exponential sisebenza kuwo emagrafini. Phambi kwethu igrafu lethu kuthiwa sino y olingana no-5 to the x power noma amandla ka-x. Sizokwenza lokho bese kwenza evidweni lasekuqaleni sithole u-y no-x ama-values wabo ukuthi ame kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sidwebe igrafu lethu. Ngizokwenza itafula noma ithebuli yethu laphayana, ngithi ama-x values ngithi nama-y values, noma izinombolo zika-x nezinombolo zika-y. Ngizothi thini mhlambe ngiqala u-x wethu ngiqale nje lapha ku-2 ngaqala ku-negative number enkulu. Ukuze sithole u-5 wethu ka-y sizothi u-5 over u-5 ku-2 wethu ufana nokuthi u-1 over 5 ku-exponent ka-2 eku-5. Uma uphinda ngabo-5 abawu-2 uthola u-1 over 25. Sizothi u-1 sithi y value yethu kanjalo njengoba ubona ngiyenza kanje, sithi u-5 over negative 1 masiguquke sithi 1 over 5. 1 ifana nokuthi u-5, u-0 uyafana nokuthi u-5 wethu ku-exponent ka-0 u-5 ukulingana no-5 or noma ulingana, ngiyaxolisa, ulingana no-1. Uyafana ukuthi 1 ngoba angeke uphindaphinde u-5 ngo-0, uyafana ukuthi no-number 1 seseyilento nje eyiyo. Masiqhubeka ngizoqhubeka ngithi-ke manje kuma-positive values wethu u-1 uyafana nokuthi u-1 u-5 umphinda ka-5 uyafana ukuthi u-5, ngiyaxolisa, uyafana ukuthi u-5-ke masesithi ama-values wethu ka-2 sothi u-exponent ka-5 ka-2 u-5 wethu simphinda futhi u-5 simphinde ngabo-5 abawu-2 sizothola u-25. Sesibhale igrafu lethu kula ngijahe khona, kula ngifuna ukufika khona, yinto esemqoka nesihlangene ngayo sothi siyenze manje. Uyabona-ke ukuthi laphayana okay, no, ithi ngayichazi lena, ngidwebe nje kuqala igrafu lethu. Ngizodrawa lana lokhu ngikubiza ama-x value or noma ama-x-axis, umugca ka-x, singasho kanjalo, umugca lapho sidweba khona u-x wethu. Laphayana umugca lapho kuzokhuphuka izinombolo zika-y, laphaya senze zika-x senze zika-y. Ezika-x zicala ku-negative 2 laphayana, nothi y wethu-ke ngicacise kahle u-x wethu. Soqhubeka-ke sithi u-negative 1 laphayana, sithi u-0, sithi u-1, sithi maqeda u-2 laphaya. Ama-values wethu ka-y manje kumele ngiwakhuphule aqale, ngizowaqala ku-5 aze afike ku-25. Ngizoqala lapho u-5 wethu ithi ngimdwebe 5, no ngathi ngimdwebele kakhulu phezulu, somehlisa nje kancane, ngithi 5, 10, 15, 20 kanjalo ngize ngifike u-25. 25 wethu ngizomjwayela nje lapha phezulu lapha kuloya y, ningadideki. Nayi-ke indaba ebalulekile nesemqoka manje. Sesiyenze lento ekuthiwa i-plotting igraph, sibhala igrafu lethu. Sofuna-ke manje u-x value wethu no-y value wethu sothola u-negative 2 over negative 2,25. Sobhala laphayana, masimbheka akekho lapho emgceni kahle kahle ka-x noma ku-0, ungaphezudlwana ngoba u-1 over 25.
ningadideki ngicabanga ukuthi mhlawumbe uhamba lapha emgceni akahambi lapho i-negative value yethu. Masibuya ngapha futhi sifuna u-1 u-negative 1,20 1 over 5 sizomthola ukuthi naye akahlelanga kude uhleli laphaya. Sesithi-ke manje u5 wethu uhleli kuphi ku0 noma u1 uhleli laphaya ngoba uye esimtholile impendulo yethu masimyenza no0 u5 simphinda ngo0 futhi manje u1 masimphinda ngo5 u5 simphinda ngo1 laphayana simthola ukuthi uhlezi lapha maqondana no1. Mase simphinda ngo2 manje u5 simthola ukuthi uhleli washutheka. Khumbula ama-exponential function akhula ngendlela eyisimanga, ishutheke yaze yafika lapha ku-25. Mase ngilibhala-ke igraph lethu njengoba ngishilo ingandidi laphayana ukuthi u-negative 2,1 over 5 wethu akahlelanga ahlelanga ku0 kepha ungaphezudlwana kancane. Ngizothi mangimdweba-ke sesikhuphula igraph yethu ngiyihambisa ngalamachashaza engiwadwebile. Amachashaza lawa esiwadwebile laphayana siyawabona ukuthi ama-x values wethu manje nama-y values wethu ayakhuphuka. Ama-x values wethu yiwo asinikeza umqondo wokuthi sikhuphuka kanjani kuma-x values wethu. Okay, yebo, ngizokhuphuka-ke manje nginibonise mase ngilidweba igrafu lethu. Sengikhuphuka nalo nalale seliyoshutheka phezulu. Ahamba kanjalo-ke ama-exponential functions wethu. Okulula uma ukwazile nje ukuthola ama-y values, uma uthi nama-x values ukwazi ukuthola ama-y values, kukwenza ukuthi kube lula ukuthi usebenze noma ukwazi ukuplot, ukwenza lento abathi plotting the graph noma ukudweba igrafu usuliqhathanisa kuma-y value nama-x value. Ama-exponential growth uhlale ukhuphuka, uhlale ukhumbula njalo ukuthi ayakhuphuka ashutheke phezulu. Ngizothi nginidwebele nje nikhumbule noma ingabonakala ngathi semgceni lo ka-x kepha yikho lapho ingaphezudlwana. Ngicacisele nje niyibone ukuthi ikhuphuka kanjani. Siyabonga.